Bwayimaye Nyanja ya Mwitanzije omu district ya Ntoroko kuboga ekikasiga abantu barengera omutwaro gumwe kuruga omu gomboro ya Kanara na Rwengara batineho kutera rubaju bwayimaye amaju gabo okumurwa mizi. Bwayimaye ekizibu ekyo kubaho district ekataho emyanya 3 okuba enkambi z'abantu aba ahi bakuba bagikira rubaju okusyo government erabatungire aho kuza. Emisiri nayo ekaitwa amaizi n'ebisoro amaizi bagaijwire gakaleta ebisoro galeta nyamaiswa nk'ensere habwekyo omuntu kabaina omusiri anti gijo ya amaizi ensere zatahamuga zigusisa gutakaisiwa na amaizi bagira cyone kigiremo hano abantu tutalivaine muno amaizi gakaijwira gasise ebintu byetu byona bitungire amaizi yoku ama bloka aga miliyoni 10 gona gali mu maizi beto twakiro mu kikaro kimwe chairman yatutangira no mara naba kasuru katita akakoibwa beto mali tebali bona aro nabana kwa batakushobora no kusasura akabaleka kabikaraha abantu bajangwe embera eibara kutura munese naku ahabo kujangu tubachekorera kintu cyona government etiro bulyoki kuyamba abantu bayi hanyuma abantu betomboite kandi abantu government tebamanyirire habuko bayambira abantu ba government na government yabamanyira abantu aba buri omwe nashashurira omwanya ogwatireho akazuke obwo burkwezi bari kushashura sente ziri kwingana omutwaro gumwe omusente za Uganda. Bavuze batu natanye embera jatulemo ombe mari ne tulisabu ku mazzi tunaje tukolera uko wadda akatini nake tukola umanyine damu nakatulala singa byabwerere wakire seto zalibwa ku nyanja tubera ku nyanja na buli kintu tula mu nyanja seto gisangaho atuchira girekaho omweje murogu ukatwariramu n'amashomero agarumu Rwengara primary school umoja primary school hamwe na Kachwanko mu primary school. Kampu enu twetaga mali obuyambi abuko barumu abana baingi abatari kusoma abakwikira ki mpaka MP7 atu nororo omuntu obukwa no kutandika isomero hano no yekwatira mu nsaho yawo kandi kuno nayo wine byetagwa byawo bingi abari kuferwa abantu babo omukampwezi okutungaho kubazika na mino ga ruguru. Government tini itaka lyayo separate ile sobora kugamba ngwa amanano izikemwa abantu ya embabaza abataka no turawo abataka nanyo nyenka nkomutaka hano mwitaka lyanga hakazikwa abantu nkababiri zino zikaba zifamu zabo zente hati nubo atwamo kuombekamwe abantu nukugamba ngo government yakutorolire at least ekikaro kinde na mitusemere kusetolinga nuko nabantu bana bakatunga obugabe kuri sente zabo. Omwaka gw'2021 enganzi yihanga Robina Nabanja akatayira district age kandi yaraganisa ku government neza kuguritaka aho era atabantu aba ekenaku kurugobo na hati tine kirakozwe hata ntuli mukuja myaka 5 government ne chatuniza tine kiyakatukoraga gasha kwa Jonan Tusingwire.